मडगांव पालिकेन 1459 कोटी रुपयांच्या अदमास पत्रकाक बेरेस्तारा मंजुरी दिली। हे विशीं पालिकेची खासा बसका जाली। पालिकेन हे फावट कांय कर वाडोवपाचो निर्णय घेतला। ताका लागून येणावळ वाडपाचो पालिकेक विश्वास आसा। कर वाडी विशीं सरकाराचे परिपत्रक आयल्या उपरांत पालिके कडल्यान ही कर वाडू लागू जाली, अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें। Council has passed the budget for the 23-24 year. Total receipt of this council is 84.59 crores and total expenditure amounted to 78.71 crores. That means surplus budget is 5.88. And this year on the receipt side there is an increase of 43.66 and on expenditure side it is to 20.85. There is a possibility of increasing the revenue. Increasing the revenue because we had got an assurance that some taxes of this municipality will be going to increase. We are आणि गव्हर्नमेंट अशें आसा की गव्हर्नमेंट टॅक्स जे आसा पळय हेय वाडपाचे आसा म्हणजे भरपूर सो दीस गव्हर्नमेंट इज इश्यूइंग टू गव्हर्नमेंटाचीच रेट्स येतली एज अदर रेजिडेंशियल इज 600 and commercial is under shops is one commercial is 800 plus hospitals वेगळी असतात नो दॅट इज गव्हर्नमेंटाचे एक फाटी सर्क्युलर आयल ते बरोबर सो विदाउट गव्हर्नमेंट सर्क्युलर वी कॅनॉट इनक्रीज